ha re ka moreng na le ntate o mpotsa hore 4 years ka fela ha tswele Hey, msadi usemusha lo muntu angithi usasemusha uyambona na ukuthi usasemusha jwale ke kena manje 4 years yonke umbambo wena baba wayengambamba unkosikazi wakho mona mosadi ona man ke a sebetsa ho tsho ona le mo wethola nteng sebetsa motshiari bosiu le mantsiya mawusebenza kusho ukuthi unkosikazi wakho umhalela kube nale moment yokuthi njengendoda uthi ngeke ngibambe unkosikazi wami ntate wa tseba ke impotsonyana tse tsa o tse ngata ngata tse ngata akunanto engaka ka heke ona jwale ba bitsitswe ke no bantsha ka mabaka feng ha o tsamaya mo mosadi kwe ntate a ko eme ke bua le mosadi wa ka stop what no? Stop talking with me. I'm talking to my wife. About what? About the situation. I'm not sure. Go ibuela ka morel. Nka se khotlele hey, uzothi umiyeke Mr. Jones. Umthetho uzoshaya. Bazothi destroyment of property. Ngiyacela ungayivuli. Amolweni once again guys ngoba bengishilo ke ukuthi ngizojoyina umndeni lana ubaba noSiso nguyena osibhalele sithi find out kabanzi ukuthi why besibhalele namhlanje uSisi esibhalele namhlanje ukuthi sifike la ekhaya baba konje nithe kwabantu la ekhaya ntate sikanonzo imputsa dipotso re ke ha mang mo le batlang lona mo ka di camera baba kodwa bengishilo nje ukuthi besibhalele ngifamele ke le khotleng ona nje jalo le nturisitse monna okay siyaxolisa baba kodwa besicela nje imizuzu emncane lecele kubani kuwena musi masingena lana guys umuntu omdala lokho uyalwa nje besicelile baba siyazi ukuthi ubusy siyazi ukuthi futhi ungaba ngoba bengishilo ukuthi besibhalele unkosikazi wakho ubhalele for yini ubhalele for that's why ngicela ukuthi simamele konje sithe ubani ke nna Lerato wena Lerato okay Lerato nangu baba ngoba uyazi nawe since siqalile nje ukuthi ngathi akafuni nje kushuta nokushutwa kodwa ngicela ukuthi ngoba esahlele kwamanje lana ukuthi umchazele ukuthi why silana namhlanje why usibhalele ntate ke ngoletse Josie Bioscope hobane re na le bothata bo gale ke o botsa ka bona gale ke o botsa ka bona ntate msadi kwe maba kanti yini ntate ho le ndlela ophela ako yeme ma ke ritse msadi ke kenyetse monna o 4 years okay 4 years ka ofela ha re ka moreng na le ntate o mpotsa hore 4 years ka ofela ha tswele hey msadi kwe bon ujani na which is okay ngoba uyindoda esekhaya kumele veleze wena baba you are supposed to provide ake o itse banga tota ntlokomela jona ha so etsa ntho so complaina okay baba uyakho uthi usemusha lo muntu angithi usasemusha uyambona na ukuthi usasemusha jwale ke kena manje 4 years yonke umbambo wena baba wayengambamba unkosikazi wakho mona mosadi ona man ke a sebetsa ho tsho ona le mo wethola nteng sebetsa motshiari bosiu le mantsiya mawusebenza kusho ukuthi unkosikazi wakho umhalela kube nale moment yokuthi njengendoda uthi ngeke ngibambe unkosikazi wami ntate wa tseba ke impotsonyana tse tsa o tse ngata ngata tse ngata akunanto engaka ka heke ona jwale ba bitsitswe ke no bantsha ka mabaka feng sale re kopana ha buti lava sale re kopana e teng yona ntho jalo okay baba manje teng monna le mosadi ba kileng ba dula kaofela ba ska tshwarana ha tlamele o bue le nna bo bona re o latelle masawana na di camera tsona sina masawana manje ya le masawana indlela esebenza ngayo ka bua le wena ho neng o bua le nna tjena ha bona bathunyana bana ba hao mo umfazi wakho uWarit bengeke zesibhalele la ishowini ngokuthi 4 years yonke wena umbambi la endlini nilala nonke ungajabula okay ke maye uVictor uyithola ngaphandle bona taba tsa motswaka maybe o batla nna ke ye ka ntle he maybe o hloka nna hore ke ye ka ntle ha o ka tswa ke batlang o ska be wa khutla mona yana ntate o nhlokometse uyakwenzela yonke into ntwe ke sa ihlokeng okay ho utlwa everything wa nketsa o rekela everything e ke e batlang na ucele naba yini eng kapa eng ke tlo ifumana that's why umthanda bothata ke ho ntshware okay untjwetsa hore I'm asking for too much ha ke tshwara hey bana masadi I'm asking for too much okay baba vele you asking for too much uyambona lo muntu uthi sesemncane igazi lakhe lisashisa jwale uyakudinga ukuthi umbambe jona ha re le gazi la lisashisa o batla hore nna ke etsa jwang la ka le jwang le gazi lakho liyashisa kodwa wena ningavumi ukuthi wa bona wena Lerato masawana na wa ke a rati
ke a o jwetsa imsangano wani lo baba Ke a o kamasona kana o se o jwetsa batho dintho tsa rona tsa ka ka moreng ha ka o botsa makgetlo le makgetlo wa rona, ba ha tlo ka o nsheba botsa jwang makgetlo le makgetlo ka yona taba eo and a se yona taba eo fela ha o no tsamaya ana okay uthi kunenye into uthi akusiko kuphela uyamuva ke ntwe uthi 4 years kaofela ke monyetsi ntate ona 4 years kaofela ho nna le room ka mojarateng e leng hore nna a butila fa sa ka tshwana o kena ka hare ho yona kune room mara le nna ke ntlo ya ka e a ke monyetsi ka molao le nna ke ntlo ya ka o batlang room every day ha ke tshola ke tshwanetse ho tshola di-plate tse 3 re le babedi a re yena wa lapa hara bosiu a tsowe ka 3 o mpotsa ho lapa every day ka 3 Each and every day ngo 3. each and every day ntho e thabisang motho wa monna ka more ke sa kgone ho kena ka yona wa tsama a lo jela ka hara yona ka more eo ka sense ntho ya butila fa make sense why wena ngo3 ekseni yeah kumele ephake usisi kube neplate othi wena uyoyidlela ngaphandle ngo3 ekseni every day mamela ntate kwena ukwa o roma lebitso la wa ntate Lavasi baba ba lavasi kwana e utlwa so kwena mamela man utlwela wa tumetsa ntho ena pela hantle ke tla tabe ya room bona rumela ukwa rona rena le setso mona mtau setso ba re ke moetlo ha o sa tsebe ntho tse o tla ipona man le oh ninomthetho ninezinto zenu mamela if hona le setso mo mojarateng if I'm married to him am I not obligated to know that bengithi wa ngisazona bua le nna jwa ngithi nami bengithi ke re ha o tshwara ke jwang? ka mane batho ba bomme ha ba kene ka mane hona le ntho tsa ka tse ke di beile mono hobaneng ha ko botsa o nlwantsha makgetlo le makgetlo hobaneng ha ko botsa o ke ba nkaraba o wa nlwantsha ha nkarabe o batla o senya setso sa hae ngalibuza something baba botsa angithi umuntu uma umshadile okwami ngokwakho nokwakho ngokwakhe so and yonke into oyenzayo yonke imfihlo kumele yaziwe ngumfazi wakho just in case ukuthi noba kungenzakalana empilweni manje why wena leyo mfihlo leyo iya leso sintundini lese sakho engasazi yena mamela nthweni wasisifihlo ukwaye ke a mojwetsa le ka shiko so samthi uyivula ke lo room siyibona kekebe hobaneng o hana hayibuyi rubelo lerato king ekamo mosadi kwena ngoba ngiloke ngisebenza ke le mosadi hobane o mfepa yebo baba yazi ngoba ngiloke ngisebenza kanje kulezi zinto ngidibana nabantu empilweni khona ama room engeke ngangena ko angangenwa and angisawathenga angingathemba ama room uthole ngisupa ngwana ntato ngiyaxolisa baba utayithola okay kodwa angithi ngithangizela ngokulo la ngikhuluma nawe kahle okay ngicela siyongena ke eroomini lelo umfazi wakhe ezokwazi ukuthi elibone naye room elingangena ke ra o bulwe man ha ona le sinotlolo se dulang ka mane se tshwara ke nna fela oh isikhiye leso yebo wa singa break umuntu omdala sicede sikuthengelela kuJozi Bioscope singakuthengela esinye isikhiya futhi mayingabe awuna roba next kena ka kamoreng eo ka jeno ga kena mosadi bona ke ra kena ka jeno nka se khona 4 years ke khotleletse 4 years ke khotleletse o teng mosadi a etsang jwalo ke o teng nna mosadi a etsang jwalo uzama ukuthini a ke re ritse ha re utlwana nna lo dumela man ke bua le mosadi wa ka man ke a bua ntse o kena kanti ke eng bothata bao ba ke re kwena mmitsike tobana le taba tsa hao tobana le nna ke re tobana le nna tobana le nna wa tseba ke utlwana le ena utlwana le ha ba tsata o betseya mo o betselwe mina ngisemsebenzini mosebenzi wa yebo lo o hirile ke ma o hirile angiqashwe ngumphakathi o hirile ke ena o tlohella la baso ga beta ba tsa hao ke re ho monyela ga kena ka jeno yebo eo lang o jella ka yona ka 3 am mosadi ka sebetsa ka batho ba go betse wena wa tswa o lo jella dirumo batho o sebeletswa ka tlung okay mangabe uyamthanda umfazi wakho uzomazisa leyo room uzongena naye futhi namhlanje ukuze sibe neshow ukuthi uyamthanda vele kwamabele bona ke re ke hana ka room yana Akusuta umthandi akusata ipe ke a mothanda motho ona ke na taba le yena ke a mo rata una taba le yena ha ke na taba le yena ke a mo rata ha ke na taba le yena ha ntsa batla o kena ka mane hobane ha no kena ka mane okay asingene wa tseba ha o rata motho a ka se ntshitse le ntshitang ka teng ba tsetsa ka mfaena o ka se ntshitse le ntshitang ka teng mfaena le khutle o ka se ntshitse le ntshitang ka teng man le khutle o tlo ja u faina obani kwana le khutle
yini kanti lobu khutlo society motho ko wena une society wena hantle je wa tsiba le society uyasazi society tseba ba kopana yena le bagotsi ba hae uyazi ukuthi benzani kule society ke like ba ntutsa chelete or this time mang ke mang a fiwang chelete okay I society umuntu omdala ihlangana phi ne room elingavulwa society ayeteng ona jwale mara aka se tsamaye mo a so re fi dikarabo so uyakhona lapho ke go ka se tsamaye mo o so re nei dikarabo ka se tsamaye o ka se tsamaye 4 years ke khotleletse 4 years ka se khone umuntu omdala uyakhona kule society njengamanje ke tsang uyakhona ku society ukhona ki uyangakhona ku society ke ya teng a ke le njengamanje je umuntu omdala ngiyibonile ikara yakho ukhalela ukusave fuel yakho uthi sikhape mhlawumbe sambe nawe thina nami ngifuna ukubona ukuthi kule situation tsamaye re kena ka kamoreng ele ka jeno ke re a tsamaye re kena ka mo ka jeno bona it's either o bula room ele or nna ke tsamaye mona bona tlabe ke le buile a ke tsamaya nna mo ile sentse ko di ka se khotle le nonsense we etsang ka se khotle le nonsense we etsang ka se khotle le ke manye na yini kanti kiri hey ha o tsamaya mo msadi ko entata ko eme ke bua le msadi wa ka phakame ngime mhlambe isuthe engasifa uthi ngiphakame ngime baba ke umthako uphakama lo yema uthi yema ndiva ngathi ema ke re stop stop what no? Stop talking with me. I'm talking to my wife. About what? About the situation. I'm not sure. Go ibuela ka mogele. Asam. Akuvuleki. Hey, Mr. Jones. Umthetho uzoshaya. Bazothi destroyment of property. Ngiyacela ungayivuli. Bazothi umthetho awusivumeli wena sisi yabo. Bazothi destroy iproperty. Baba, sicela uhlale phansi. Okay, mara wayukwatisa. Ngoba ufuna ukusibophisa masivula. Yini why? Uzobatla nishapa na. Okay, muntu omdala. Okay. Ngicela asikulisi thina. Wena utsamaile bona etsamile wena uhlanthanga ke muntu omdala santshwarang ma okay kanti wayukwata vele mangabe sikhuluma ngale room usetse le dipelo ma ngithi wayukwata masikhuluma ngale room hi dia tsuwa yini kunani ngale lapho baba udimo wa khotsa ekana o ka ba kwatela hakana fela fo go batla o bula ha o ntho o shotang ka yona mo tlung yaka e ke batla o bona ke na le tokelo o tseba uyasebenza yini baba uyasebenza mtata wa sebetsa ha ho ntho o shotang ka yona mo tlung maybe mhlambe le room ye lento la se batlang ke a ho fa ke re msadi lento la ha o batla tšhelete ke a ho fa unemali yonke unayo jala ke batla thobala no unayo imali eningi ubani ngihlola mfa eo ubani ngihlola mfa eo ha ke kgathetse ke etse kwa ngabe uvalela umfazi lapha every day for 4 years uhloma ngikwaletse msani maybe wena umlalo uthi siqabana ucabanya uthubalapha mina ngifuna ukulayitha umuntu omdala ukulayithela into engekho umuntu omdala ngoba manje uyabona thina sikhuluma ngendlu mhlambe ngo3 uhambe la kunani yila ukuthola khona le batla o kena mo sa keneng teng o kena nna fela le badimo baka yila uthola khona mhlambe lokho ongakunikeza usisi ngithi yila uthola khona lento ongayinikeza usisi le mina msadi wo kwaka ukwa hore ke etsang lena umuntu sesemusho wena wa bona hore le ka dijara ga bona ka rasiana I'm confused ke o rata o wa tseba ke dumellane go ratana le o nyalana lena hobane ke tsheditse gore no ke motho moholo ga bona ditlhoko kaofela tsaka o tlo kgona gore a mfe tsona wa bona ka bana o metshot le ka kelelo o moholo jole ke bona gore ntshwane ke etsa mohaio ntshwane ke etsa mohaio I wasted 4 years of my life wena ke wastile esisanyane mafura kaka ona because of you and thank you so much kona bontshotse o konna thank you mara hone ni go dula mo rumele mara money is not enough into ifunayo ukuthi nenze uthando nomabini angithi le thando ke ro utlwa ke le rato mo manje uthando a batle bana from rona a batle bana go ba etsa jwang bana so batla go bela le nna ke re tlamele tšhelete re ilukise bengata
so that bana ba tla mo lefatsheng mona ba sa sokola mani dikolo di a tura mosadi Muntu dikolo di a tura mosadi hayi mari uyazi-afforda musi wena ngoba unemali yonke man baba hayi kwela ntshwara ebengakuthwara-thwara ene wa bona baiki Okay, yeah. kwela tshwara unemali yonke ke o ska re ke so vele ne batho le bontshe lefatshe go ntshwara jwang mani khuluma ngale room ba kanje vele o ba so o batla go tswa o ba so ke be ke tsheshele morao ke nana gore mara o tla ba nshapa nka se phele so mosadi kwena nkile ka emisetsa letso namo nka se phele so ke a tsamaya ha o sa bole ka sezulu ba re hamba juba ba yo kuhlutha phambili bazokucutha phambili yona ntweo yebo and yona usisi akekho umuntu ntsamaya ba lo qutha akekho umuntu ozomcutha usisi kwena ke re sontse o le teng mo ngizokwenzani Akere sonke ulithe, mina ubatla mohlutha ke. angicuthi niksi tata Uhlutha ndithi yini? mina usisi uwariti if bekangakuthandi bengeke zesibhalele thank you so tse ba sekgowa we so tse ba sekgowa ke maitseng ke a tsola ka se so bua se ja tlhapi a bua lena mfihlo e o buang ka yona a se mfihlo ke setso se setso Imfihlo ngoba umfazi wakho akayazi ukamputsitse hore umfazi wakho mayengayazi wa tsebe hobane ke sa tsebe aukwa manje o rutse ntho tsa bataung ka mola otso la setso bataung seo ha ka setso bona ha ke motaung na batho ba ngesintu bomme angithi lo muntu umgalela inyongo ha re khutle mane ka sa sefate ha re ile mahaeng kwana ukwa bomme ba dulela kwa ha ona umsadi otori wait lesintu sakho ilesi sikwenza ukuthi ungabe nomntana baba unemali yonke upaka iBMW lapha unemali yonke manje why ungafuni ukuba nengane that's my question ngane re tlabana le yona why ungafuni ukulala nonkosikazi wakho nening kana ko yaka okay kanako ya hao yebo kanako ya hao wa nhlolla utatetse dala lo muntu uthi ngaba nengane ufuna ukuthi iminyaka iloku ihamba engabe nomntana go shikita ba go wena so hodile go wena wa tsofala akana nengane leyi-1 jwang ngwana o tsofetse ha na le ngwana o i1 ke ayibona taba into efihlayo kodwa baba guys angifuni ukuxoka kunento nje engathi imake sure la ekhaya khona into ubaba osifihlela yona kumele si-understand ha hona mosadi o tla ntse a rabisana le monna akakuphikisi lo muntu baba uwarile hobane ha o batla etsa dintho taba di felle mo so wena ngitlusele into phambi ha kwakho o tlosa mo pela hao o hlola ke taba tsa hao tolantsha batho ba ileng ga bana phoso ke o hlola taba tsa hao le tla sala mare ka mane ha le ka mane la bula fela mono le tla ipona ha le ka mane ke a betse ya rena ke a lekgotleng jwale ba tlile tlatlang fine wa tseba fine ya rona ke bokae ntate 250 fine tlabe ke nka kae tlamele ke e patale gore re kgone go thola tšhelete ha o go tla bonka ka o tlhalosa gore ga o na tšhelete wena ga o na tšhelete ufuna ukuhlukana nomfazi wakho ngokuthi wena umtshela indaba uredi ukuthi ehambe ekushiye la ekhaya ditaba mosadi ke a mo jwetsa ga ona taba tse ke sa di jwetseng bula le room ke ukuze ngahambi otherwise bula he re bone dithulusu tsaka ka mane ntho tse ke sebetsang ka tsona dithulusu manje wa batla o kena ka mane it's either o bula room ele o re ka tsamaya ke a mo kholola ke tla mo lata hape uyavaya Mr Jones uyaqoqa uthi ngimcocise mfana ikheng no vele if decision yakho yilento ifunayo nemama into engiyibonayo baba mbona nje rough so khona okufihlayo Mr Jones mina khona yazazi lezi zinto ayikhumbula lento yes so willing okay oza la sikhulume njengamadoda umuntu omdala sikhulume njengamadoda sikhulume njengamadoda umuntu omdala utshele mina koya jwana le khutleng ke apere uzotshintsha ngithi unamasuti amaningi wena unamasuti uritsibela ka disutu tsena unemali ngibone ngekara yakho unemali wena umuntu omdala okay baba utshele mina yini leyo ifihlayo lapha ekifihla yeah ekifihla matsaka wa tseba ntho e ke sa ifihleng mona a ka pata lotho mona ke beile ntho tsa bontate tse lo re nna di a nthusa mona lapeng okay jwale ntho tse ke di beileng ka mane ha di batle batho ba bomme asifuna abantu besifazane vele akumelanga wena ulale nomuntu esifazane mantate motho wa mme ke a robala le a ko bele ntwena kwana batho ba bomme ke a robala le bona a ke ba tshabe le ka lotho ha ne ke le re ha ke utlwane le batho ba bomme a ke robane le bona le rato ngabe ke sa monyala so manje ulerato ngoba nafu yeza ungalali naye yini sibanga sokuthi ungalali no lerato wa tseba tse ding tsa dintho ntate kwa ba reng ka Sesotho ho thwe ke patuwe wa bona khulunye asikhulunywa o ka se di o iphatlalatsa
ukwa ska jwale le shebisa ka batho mo di ke ntho tse bo di camera tsa lona tse ukwa ehe ha o kene ka mane ho fella mo. Okay, kodwa umuntu omdala uyabona wena manje uthi yabo uyapaka uyaxoxa bona lapho ntho tse le sa tlameang ho di bona. Sicabanga ukuthi ngiyofuna iveni. kunento eyiningi. Tshela ubaba ukuthi siyahamba. Okay, haya ungayilanda even whether you are willing to lose your wife over into ekanje. Ne ha be lo re jwale o tsebe hore morena ka re ke betse ene ke iphita ke sa tla iphita hape ha o kene ka mane room ne and then yena ha nana hore o batla hore a betse ne ha betse ha tsamaye ha ke na tla bula ka mane ha ke na tla bula baba ngathi sokhuluma thotse kaofela tse re na ngiyacela okay ungasilinda ke ukuthi efike uMr Jones neveni before uhambe ku society yakho because manje asifuna ukuthi sigcine sesithatha nezinye izinto ezirong ukuthi sitshontshile la le nka morwalo wa ngwana wa ke yeah ke di rekile nga di si angithi umthengele ngothando kanti ata le lex mo man umthengele ngoba umthanda nje umuntu okay akana dinka kaofela ke tla reka tse di unemali yonke umuntu omdala wena utlwa ke reng entato wa ka ukwa ke re akana nka se a senka a tsamaye a khutlule ha mmae o rantata ora yikunenkani kanje ngoba ulalani yikunenkani kanje guys okay ngoba salinde Mr Jones lapho ukuthi ethatha iveni khona into ongayiunderstand eyenzakalayo ekhaya ngiyacela ukuthi usibhalele lapho josephbascop.co.za ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi usifollowishe naseinkundleni zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku YouTube sikhona yonke indawo we are josephbascop ungalibali ke mbukelo ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku josephbascop bengazi ukuthi bazosifumana kanjani. Ngiyanthanda lokho lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthathu